Pozdrav ekipa! Danas imamo fenomenalnu gošću koja će podijeliti svoje iskustvo, svoje rezultate i kako je to postigla. Za početak, evo, izvoli, Natalija, predstavi se. Bok Marija, pozdrav svima. Ja sam Natalija, dolazim iz Koprivnice, imam 33 godine. Mama sam 2 djevojčice i evo uz sve ove obaveze, treninge, posao, neke hobije, odlučila sam se na ovu prehranu i evo zato smo danas tu. Bravo! A zašto si se odlučila krenuti? Pa evo, nažalost, trebalo mi je 6 mjeseci da krenem sa staničnom prehranom, jer sam bila jako skeptična, sve mi je djelovalo jako komplicirano, dok evo jednog dana nisam odlučila da idemo probati pa kaj bude bude. Na kraju sam shvatila da sam ovih 6 mjeseci stvarno bila u zabludi i da je to toliko jednostavno i jednostavno mi je žao da nisam krenula prije. Evo, to je komentar na ovu moju tvrdoglavost, recimo. Bravo, ok, osim toga što si bila u zabludi i ajmo reći tvrdoglavost koja te sprečavala, da li te još nešto sprečavalo da kreneš? Mislim, zašto nisi ranije krenula? Pa, apsolutno me nije ništa sprečavalo osim neke moje vizije da to nije toliko dobro koliko se to reklamira, kak ljudi pričaju. Sve dok jednog dana nisam sasvim slučajno naišla na profil od svoje prijateljice i vidjela da je ona u tome, da ima odlične rezultate i onda sam jednostavno odlučila da zašto ne bi probala, ako može ona, mogu i ja, i tako je sve krenulo. Bravo, Natalija. Što ti se najviše sviđa u programu? Pa najviše mi se sviđa praktičnost, zato što je hrana uvijek uz mene, ne treba kuhati jer ja baš nisam neki pobornik kuhanja i zapravo mi uvijek od tih nekih dijeta recimo predstavljao problem nekakvi različiti jelovnik gdje moram kuhati za sebe, posebno kuhati za obitelj, a ovo je toliko praktično da praktičnije ne može biti. Bravo. I ovo nije dijeta. Upravo to. Koja je najveća vrijednost programa koju si dobila, a nisi se nadala da ćeš to dobiti prije nego što si krenula? Pa zapravo jako velika podrška, jer ovo je stanična prehrana, malo ljudi zna o tome. Svi misle da je dijeta, znači jedemo više nego ikad u životu, ne možeš biti gladan ako slušaš upute. Super je da imamo divne mentore, evo hvala moje mentorici Ivani koja je bila uvijek tu, nadam se da nisam bila zahtjevna jer sam sve uvijek polovila. Hvala Marija i tebi, imala sam koje kakva pitanja, hvala grupama koji su tu na Telegramu gdje se uvijek možemo javiti, gdje nam totalno nepoznati ljudi uvijek prihrle i pomognu i drago mi je da svako naše pitanje, koliko god nama bilo glupo, zapravo nije glupo pitanje, jer se svi susrećemo sa nekim preprekama i možda pitamo nešto što drugi ne bi pitali jer smatraju da to nije ok, da moramo uvijek sve znati. Znači ne trebamo sve znati, naučimo se korak uz korak i uopće nije sramota pitati bilo što. Bravo, Natalija. A da li želiš podijeliti? Ja sam vidjela tvoju objavu, evo da si znači uspjela si kupiti gume i tako nešto, pa evo kakve to veze ima? Pa da, recimo ja sam nastrojena onak malo na šalu i na humor, tak se predstavljam i svojim ljudima oko sebe i svi me poznaju kao veselu i vedru osobu. S ovom staničnom prehranom sam još veselija, vedrija i zapravo dijelim svoje postignuće jer sam se uključila odmah i prihvatila tu poslovnu mogućnost, prvenstveno da jedem ja jeftinije, a druga stvar je onda kad osjetiš malo i novaca u zraku koje prije nisi imala, a onda ih iskoristiš recimo za tak te neke luksuzne stvari, pa kupuješ ono kaj ti treba i ne treba, ali nije ti krivo. Tako da eto, dok su svi kupovali gume za zimu, ja sam kupovala ljetne gume jer sam zimske imala. Bravo, Natalija. I evo, možeš još podijeliti koje specifične rezultate si sve postigla? Pa eto, ja sam recimo se prijavila i pristala sam striktno na tu prehranu iz razloga da sam vječito bila naduta. Znači nisu toliko kile bile problem, iako su bile, ali nikad me nisu apsolutno o ničemu sprječavale. Nakon 3 dana ta nadutost mi se totalno maknula, ja više ne znam za nadutost, ne znam za bolove bilo kakve naravi.
Super sam, bolje raspoložena sam, energija je nikad bolja. Budim se svježa, bez nekakvih namrgođenih izraza lica. Dan mi znači protekne ono ko u šali, znači nema nekakvih, nekak ne gledam na negativne stvari, totalno negativne i nikad nisam i sve onak preobrćem u neku pozitivu. Ali sam naravno sa svime time izgubila lijepih 20 kila, znači u ovih 6 mjeseci. To je neki 154 centimetara, sve zajedno i znači osjećam se nikad bolje. S tim da moram svima napomenuti koji me pitaju za prehranu da apsolutno nisam niti malo vježbala, eventualno malo bicikl, znači to mi je ono, ali to sam uvijek, nije to ništa novoga, ali jednostavno ta poletnost i energija te pokrene u više smjerova toliko da uopće niti ne primijetiš koliko si zapravo aktivan. Bravo, bravo Natalija, svaka čast. I evo Hvala. za kraj, kome bi preporučila program? Program bi preporučila apsolutno svima. Znači, dragi moji, ne morate biti, imati prekomjernu kilažu, ne morate misliti da je to samo za ljude koji se bore s kilogramima, jer nisam niti ja krenula zbog toga i meni je cilj bio samo 5 kilograma izgubiti iz razloga da sam bila na početku stvarno skeptična i nisam znala da li si bude mogla sve uskladiti, jer jedno je kad ti netko priča, drugo je kad ti kreneš s tim, znači najjednostavnije moguće i treba vam 3 dana da usvojite sve te navike i onda vam to ide lagano. Tako da bi ja ovu prehranu preporučila stvarno svima. Ako vam nedostaje energije, ako se osjećate loše, ako ste naduti, ako ste totalno loše volje, ako se budite katastrofa, ludi, ako ne možete spavati, imate problema s tim, znači prehrana rješava apsolutno sve. Bolje izgledate, zračite, meni je recimo super da me nitko ne prepoznaje i to iz neke uže okoline. Fenomenalno mi je to. I danas se dogodila situacija da sam išla u restoran i da me nije sestrična prepoznala s kojom se družim jako često. Ja sam vikala za njom, ona je okrenula glavu od mene. Tako da, ljudi moji, stvarno, probajte, nije samo da imamo proizvode namijenjene za gubljenje kila, održavanje kila, ima tu jako puno toga. Preporuka za svakoga, znači nema iznimke da netko ne bi to trebao koristiti zato jer je to zamršavljanje. Nije, dragi moji, nije. Wow, bravo Natalija, hvala ti, fenomenalan rezultat imaš. A drage žene, ako i vi želite rezultat kao Natalija, javite se porukom u inbox, možete Nataliji ili meni, samo pošaljite poruku rezultat. Mi smo u zadnje vrijeme timski radili na jednom fenomenalnom projektu, platformi koja će nam omogućiti da ove godini pomognemo 1000 novih osoba da ostvare fenomenalne rezultate. Dakle, samo ili komentirajte ili pošaljite poruku rezultat i proći ćemo sve detalje. Hvala puno Natalija, hvala svima vama na pažnji i slušanju i lijep pozdrav.